no confidence har kani yaar bada koi tan jani ko noi guy me tan jani ko he open threat ne bato adu ne ba congress ke me manga khak je masing yam jati adu ai khoi gi city memagi elected member MLA amagi right ai khoi gi political party opposition party amagi kai no ko me tha je gyar ga adu threat tor di to bi ga no madumati tv u guy na governor de sang ga hai ne ana object ji somewhere hojik anti social oiba phattaba samaj dagi tanthok panjin tawbagi mayam section grana de president rule welcome to mayam lem ko de ne section grana de president thamakpagi kanaba pamjaba president rule sina mamdi sab chana tawgadi nit and green samaj gi amot pa sendok tore ga ina khan ba kamu amai gani kamu amna ka yai gani president rule sina ai ko gi aikoi miamna sasol tawjaba madugi democratic oiba form government adugi right adumudi mangal le miam voice mangal le abne ani je merit and demerit adum nai negane ba hawji lai ba pot sida ngasai gi article 355 ki matang sida article 355 ai mawang gi tv discussion kya tsai ba May 3rd 2023 da violence se yam chob hingsa je thok pa hobaga nongan baga May 4 gi Numira wine pung tereta Manipur article 355 set arena media housing local media de habak ko matam da second khagi manum da adi habak ko du lok thon ki bane pali ba government si Manipur palam mi ba hai ge dare BJP na palam mi ba ngarang han tang ma pan da gi pan khidraba masini government na sigi matam si da article 355 si kari no hai matam da article 355 si matam da chatle re ha se mayam na khai seng khrabane ba kai gi rai matam da central government na madu gi damakta ikoi gi internal disturbance and the external aggression level matam da ni central government gi responsibility ama state ki the aid tawraga makoi gi mateng pang ga madu gi protect to bai state protect of central government gi risk am saw ha gi area do piram ne masi Article 356 haibitare me amna president rule haibse si chatna matam da siga luina na yam basat kan bazaga ni that means president rule sidi nahan 2023 gi me gi tang mari adai gi chatna ba hore nei khoina semi president rule haibitare achoba mapung ba president rule natraga su semi rule di chatna ba hore tribute adibo BJP na Manipur president nam thak to ga article 355 chatna de ne ai belai te ne putok pelai te ne na former civil service birena so even assembly the high revenue article chatna balai te chele bro pujo order lai bro high revenue makoi gi spokesperson nam the article 355 Manipur de chatna se na dai kham da bra na ikoi gi ojabi board pro ikoi MP ojabi board gi mathak ta khumi bane me masen that means ona ikoi se India gi government double engine hairiba BJP gi double engine gi makok sina hana khar sum yotlam badagi mapung bana yosan basidi 2023 gi me gi tang mari dagi article 355 chatna bahorga nahan billion bu submit padana khudang bar laaga charter flight puraga se na governor gi da submit patra sangal resign to bai kai result lai bage ba submit patra do ma chumnagi mogi political party amagi in charge regional in charge Manipur in charge nai bane ba ma MP am khakta ne ba ma na kai gi makta pura civil service billion gi khudang pa ga se na governor da senior ka se resign to win town ban that means ai state ki politicians MLA minister civil service na koi gi gas to yam wa le no ai gi unanimous over decision independent lo jage ai ngam de ba si minister na ma na pham thadok pu matam da ma gi reason si satisfy over praza satisfy over reason people kai gino mana ai mota yes ai bo me amna ya na de pam de na de ai gai ba khar de gi ai mo na pham thado na dai thado ke ne balin de ni khalam ni na xyz china de ma sir ai mota ma khanbi yu hai ba se government de ma na khudat sinam gadam ne party ki president sarda devi yauri ne what is her role sarda devi ki role kai no party president na uchuk to mu yung ga pham ma ga sum lai ro di ai state ki mai khui ne political party manadra su gas lene thongna bana ai su political party state ki president ne haina mani su ma thongna phudo ba abi metra na summe su civil se NB ne pham ta de se mayam gi laiba ki interest a popi plantation adu gi interest thadu ko ne ye kai no pulchom law de ba sentence ma lo la me le pham ju khang de kari ro ba haini ngi si
नुपी अमोने इज्जत तवे तोम तो पॉलिटिकल पार्टी अमगी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी अमगी इसेट की प्रेसिडेंट ना अदुम यामना अदुम बरोल दुलागदी कमायना दिल्ली ने कमा उसितैनो अदु उसितमै ममिंदुने ने मोइने तौनिंग तौसे हौगिक राइसे तवे मंद हाइद माइने सेंटर द पाली बीजेपी से मखोइना थंगे नुमित थंब ngami लौथोके नुमित लौथोक ngame अदुगी लीला अदुदी साना हंगनो साना बिगनो अखोई बोल खेन जरगसु अखोई स्टेट मसेन अखोई इरेसा फु इप्रूव लेबिने अखोई मसेन से दिल्ली न उसिन जे किन जाबनिदा अखोई की खुद अखोई न लीडर खंजब ngambasida मीना सासोन तोरकादा सुम चलहंगनोबा अखोई मसेन वक्तन प्रजा सिंह स्वाइब तंगाई फदे प्रजा न हाइप हौरेना हप्ता आगी मनुदा कोई सरकार सेमोदु तो हाइजे हाइफम तोपने ममदि प्रजा न खुदोम बिबिरग वोट काखिबनेबा प्रजा न हाइब ngambagi अचौब राइट याम चाउन लेयबा इफ कईगुबा इलेक्टेड मेंबर नत्रे एमएलए सिंचिना प्रजा द थ्रेटन तो हंत्रगनी प्रजा द खुने की थ्रेटन तो लगदी प्रजा की द तो कि जाय तौतबो खुने की थ्रेटन तो दबिदा प्रजा की हाइडोक ngambagi फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन दो फजन मपुंग फाना पीबे तारगदी गसाइगी प्रजा हाइरे सब सुम बने नो नखोइबु पीआर थमनगाई दंग तै खोइनो वोट कालिब्रा नखोइबु फम रिजाइन तो ngai dong tai khoi ke de vote ka libre ji praja na ngi si chummi ne si praja dei khoi oichal laga saubi aroi ana praja ai khoi che nikap thoga ai khoi don manaba manadaba to na khoi mla ka ga lai se thani suraga di animated suspension ji automatically absolute ta ba hai ba ta re ai khoi ki lo gi bem adu gi type ta parliament ta upper the lower house ani the debate to buthoga absolute PR ta khiraga di assembly di job to khone ba mla ai na to macha nam yan je du phangaroi ba tu tat khade ba adu tat ne mamang si ne thu na sarkar se ba na koi minister su minister su ui jo wai ba ni da praja na ai okay da jam sigi matang se kamai thambi ninge sigi matang ki da leiringe sida makoi masem dagi yamna chungsin na bangam dai mami su tare masida moi wata na kan manak sida political party masem bagi report kaina ga lak si kari meeting deuja Manipur की सिचुएशन जामना तंगदु लेता दबा मतम सिदा मणिपुर दा एखोई की हौजौज नान डेट 13 दगी है बतारे इंडिया की प्रेसिडेंट ना मागी खुयेक पीदना एखोई की मणिपुर दा प्रेसिडेंट रूल बकोई पूरा खरे बकोई मसेन की मेजॉरिटी लेना absolute majority लेना गवर्नमेंट सिगी लुसिंग पुरेल सिंग अखोइना फम थादोए अदुगा मणिपुर दा प्रेसिडेंट रूल पुरे हौजिक्ति अखोइ डेमोक्रेसी दा अखोइ प्रजा न शासन तौजबा प्रजा की वाकतफम प्रजा की इलेक्टेड गवर्नमेंट अदुगी राइट अदु हौजिक मांगहले सिगी तांजा सिदा अथुबा मतमदा मखोइ मसेन की लीडरशिप क्राइसिस ने आइगेरा नत्रगना पॉलिटिकली इंडिफरेंसेस लैब आइगेरा व्हाटएवर नत्रगना कोई के मखोइ मसेन की मरक्ता कईनो एनी पामनदब यानदब मैम मरम ओरगसु लीडर मा चीफ मिनिस्टर फम थादोखरे हाइब तारगदी अनौब चीफ मिनिस्टर मा मखोइ मेजॉरिटी लैब मोइ पॉलिटिकल पार्टी मरुइना बीजेपी मनुंगदगे अदुम खनगदौने अतोपा political party am required ka khan gedong nati do makoi masen charang na dana makoi masen ki manada ba pukchen khojen tin da ba manipur leibak sia hana kan jaibra na tragana makoi ki chokri hana ning jaibra hai wafam du la e sid makoi ki chokri mi khuding mok chokri pam na badagi hojik leibak si kang khong char ba mapi mapa leitraba mama mapa leitraba wakat pham leitraba sam na da orphanage home da leib angang singi matau gumne manipur ki prajas maroina ai koigi meti prajas si koigi orphan gi angang sing papa mama lai chidraba amagi phium da thambi re masibu lusing bin ngai mi manipur gi metra baksida matik chab leader thok pangam drabagum lai re segi tanja sida political party regional libu haigera amadi bu haigera amma semdo rega aina manin phongakpa masigi haibasi hoi political party anobama sem bai du makhoi gi right ni kai sukai de tobu tobu hauji ki charang na matam sida ai chief minister oi de biadi ai
power pai da biya di hai ba khallaga anyhow ai pham tarasu atopa party more su semaga ekhoi power pai gani hai bu wakhalon si lak patar gadi ekhoi Manipur miyam gi yam laibak thi bane 2022 gi general assembly election gi mamang assembly election tawram daida khoi gi BJP da ticket tan zaba BJP gi support to jaba BJP gi spokesperson ni ga na BJP gi general secretary ni BJP da ticket tan ba mi mayam ma BJP gi ticket si 2022 da yam demand lai ke ado demand lai ba khuding mak to kendram da mi ani ani ahum hum chok thok pan loi na di pi ba yadam ni na matam da yam hai singna lamnum jigi BJP gi lusing ba singna BJP ki team bi ma sem gi tamna hobi hona ke Manipur State Congress saibra na tragana kaino ma thon gane na Delhi da koi chen na makoi BJP ki team bi ma makoi gi chonda BJP ki chit kunthra ma thoini thoi si ka matung da sidagi lamhen tuyen ba yawra aga chu team bi da gi hapaga leini ne backing haibadi pocket ta khara thamdab ya de MLA khara ai gi right hand ta thamdab ya de haiba si gi channa bi sai koina 2022 gi jel assembly election ek mamang de ko uba phange matam ba political party MLA hoiba minister hoiba khara question se laga Delhi da BJP gi team bi ma semna ai hona da live tv da gi makoi registration to ba nang hauda bo tare nang hauda da gi makoi do mai pakide adu gi kabu sing adu oirang bane ba Tianjai marin da koi thi je Bihar da ki ticket salaga lo ru sing JDU ai bata ado ni JDU du adu na ni JDU na BJP ga mak chat mi nei ai na tawre ga lai JDU gi timbi da baroi na lai ba sing ado hai ba mi sing do timbi do haujok jiti pham pai dra ba Sri Biren ga former ex minister Sri Biren gi tim da Biren ga sat mi na ba mi ayam bane that means mahaki timbi ni na lai ke Manipur da 2014 da remerge tawkhiba Manipur State Congress Party na W nipa masa matamang sir suti thuna law thokpada mayam na khangnaba suti tu law thokwa wayangum nipa masa na 1997 da semba Manipur State Congress Party do haidi yan national congress gi split torga so tho sem ki do 2014 da amaka INC da remerge tawkhiba do Madugi matam da so chong thok chong jin gi taw kholak ba koi na taw ka na sumaina reverse taw ki haibadi magi power si pai ngai khona bada ekhoi gi patient am leitaba sacrifice am leitaba politics auraga ai power position power hunger oibadi oiba aduga patient leitaba ai rajniti political party am di aurisi MLA oidraga su chief minister oidraga su ai society ki achumba lambi yema semge political ki background sida ki phajana semge na even office bearer ga dum le lei ra suyai or by the yadi de lei re civil so de yadi cabinet minister so de yadi swai da mun na rak swai da ne ko sigi sacrifice ko gi kitang wat Manipur da atai state ki ying no ba da Manipur si no mo jam hai do Ishwana mi ani tha ki ba matam da magi lai ki ani tha ki matam da prithvi da mi masing thi wai ba thon ma sak masing thi wai ba organization Manipur da sala masing thi wai ba da mi masing thi loi na thi ba ngame organization masing thi ba ngamak ti hai ba do adumaina Manipur chi picture ga su lekai gu dingi political party oi gara civil society organization oi gara satra oi gara mayam ma thoi masi mayam thok pa gi phai phati ai ba na te ko political party gum ba di mayam ma thok pa se ekhoi chap chana madugi government ama salai bangam ngai gi natragana phajana khagi state ki integrity da phajana mating thokna tawba party su oihan ninge bako mo oi diabdi nati party gra aiming panjage bo state ki recognize tawba resart tawba party gra ne hau itu du khwai jagi ikon kon badai bi tare 12 January 2022 da Cookie People's Alliance na 12 tam kuidri ko Hatam 2022 election mamangda numit khani gi mamangda patare moi jo mi ani ka da ji BJP ka chungsin da sarkar da BJP da yaw support or lei ne okay atop organization party khrai jer ke bo Manipur da leba political party je People's Democratic Alliance PD miam gi thogol loi Manipur MTM
Manipur People's Conference, MPC, Kuki National Assembly, Manipur Democratic People's Front, Manipur National Democratic Front, Manipur People's Party, Manipur People's Party Democratic, Northeast India Development Party, People's Resurgence and Justice Alliance, United People's Democratic Party, Socialist, Naga National Party, like that. How political parties are regional ki local ki context में हम लोग ये अदो high regional local context से मापांगन कर लगा फजना regionalism दा थबक तो उधना एक कोई state से की फजना पुखतना दिल्ली दा एक कोई इंडिया की मिमांग दा तो वो अर्गदी हम पावा अदो ना political party अमम लेगा housing लाइव political parties लगी सरकार में कोई ना majority में ना सेम बंगम ड्रगा political party अनग वो मस सेम मगा मगर तो गनी है बस दी प्रजा न क्या थाज़ दो इनो प्रजा दा एक कोई confidence समझ लेने गाय तो प्रजा की सेवा तो बदने any political party खेल बगी एक स्वाइजर होए तो बंद वो नहां की अपाम अपाम बा one man one organization one man one political party ना pocket है पुथो question से लग लेबा उनको साबजे तो भी हुआ नहीं Okay sir, thank you so much. याम फसे जा कोई लाइब there are many political parties में हम ले कोई national political party, regional political party में हम ले रहे अदो हुजे BJP से कोई double engine center दा सुशित सु कोई कनो जमना शक्ति ले बाहर बतारे अदो मखन की majority से ओरगा ले दिनी मस्जिदा कोई मरोई ना हायर कांदा मकोई मसेम चुंगसिन न बंगम दबसे प्रजा की कोई पार्टी की नत्रगा लेबा की इंटरेस्ट नतबिदा पावर मुंगरिंग मोई मसागी own interest तौबगी ममी चाउ ताबगी irresponsible ओइबा अदुगुंबा representative नि हाइबगी तोंगा तोंगा न प्रजा की सेक्शन मयाम दगिसु फोंगदोकपगी ममी तारा लेबिसे कोइदम उरबनी मसिमक्सु अखोय पार्टी पाइगनी पावर बु पाइगनी हाइरगदी हाइबगी वफम से लाकपदे एनी अखोय political party मफोम तौरसु हाइबो वखलोन सिदि याम लाइबक थिबने बदो जानसु थंबिरी याम नुंगाइ जै ओजा हिमंत दम लाक जाखोन हुजी PR से लाखर मतुंगदा गवर्नर ना सिगी हौरा मतुंगदा खुनु security forces जी my operation से कोई गे intensify ओरकपा सुक उई अदुगा कोई तोंगा तोंगा बोट हिल एंड वैली दा significant ओइबा होल ऑफ वेपन्स फगत पखोट पेगे अदुगा कोई मियोइसिंग फाबगी पोसु मयाम अमा लई अखोई रेड जोन नि का हबा फमदा बंकर सिंग खरगा थुगाइ बा होरप पोट सिमसु अदु लई अदुना मखा तारकपसु अखोई सिदा पॉजिटिव एस्पेक्ट अम खक थम्मकांदा हेना तक्सिलकांदा मदुदा चांगसिनबगी पोट हेना फागनी हेबा पोसु थम्मी कमाइन थम ताबि अदुने तबा खले थबक थोरो मयाम से यें काना अखोई राइट पाथ हाइबा तारे सोल्यूशन अम द लांगना बिगे मोना कंसीडर तोबो याब्रा कमाइन थम्मी नियोजा माजी लोजी मणिपुर से कोई अखोई नदी इंडिया गवर्नमेंट ना अखोई वो कनो पोक्तबी मसादा कनो ट्रीट तौई सेकेंड क्लास सिटीजन दौन ट्रीट तौई स्टेप मदरली ट्रीट तौई गाय पेन दब याम फोंजोई अदुगा अखोई द ख्वाइदगी चाही क्यादगी उमदना अखोई हाइदोकपनि ngамदबा हाइदोरगदी लाइफ रिस्क लेना खनबा मणिपुर की मी अयामबना मिशन प्रजा अयामबना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से आर्टिकल 19 से सी वायोलेट तौबने कोई सोसाइटी की नत्रग गवर्नमेंट की नत्रगना एनी ऑर्गेनाइजेशन की मायोक्ता अखोइना कईगुंबा अचुंब ngang मतबदा मदु लाइफ थ्रेट तवे रिस्क लेना ngang मसिगी से अतोप स्टेट पोप मीडिया मसिगी आर्टिकल 19 वायोलेट तौसु फंगो मणिपुर मसा सिंगद याब फंगने सिवा याम बथमजगे नसाय हाइदो नो कॉन्फिडेंस था कनी यार बदा कोई तान जनी को नोई गाय मैं तान जनी को ये ओपन थ्रेट ने बतो अदु ने बा कांग्रेस के एमएलए मंगा खजे मसिंग याम जदी अदु अखोई सिटीजन अमगी इलेक्टेड मेंबर एमएलए अमगी राइट अखोई पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन पार्टी अमगी कई नो को था जगे यार अदु थ्रेट तोडी तो भी गलो मदमति टीवी यू गाय ना गवर्नर द संग हाइरे अन हौजी somewhere howji anti social oiba phattaba samaj dagi tanthok panjin tawbagi mayam section grana de president ru welcome to mayam lay ko ne section grana de president thamakpagi kanaba pamjaba president ru sina mamdi sab chang tawgadi nit and green samaj gi amot pa sengdok tawre gai na khan ba kamu mai gani kamu am ka yai gani president ru sina ai ko gi अखोई मियामना सासोन तौजब मदुगी डेमोक्रेटिक ओइबा फॉर्म गवर्नमेंट अदुगी राइट अदुमदि मांगले मियाम वॉइस मांगले आबने अनि जे मेरिट एंड डिमेरिट अदुम नै नगनेबा हौजि लाइबा पोचिदा नसाइगी आर्टिकल 355 की मतांग सिदा आर्टिकल 355 से आई मवांगी टीवी डिस्कशन क्या दसायब मे 3
2023 da violence se yam chob hingsa je thok pa hobaga nongan baga me 4 gi numira ngwai pung 3 ta Manipur da article 355 chat arena media housing local media da habak ko matam da second khagi manu da adi habak ko du lok thon ki bane pali ba government si Manipur da palam mi ba hai ga tare BJP na palam mi ba ngarang han tang ma pan da gi pan khidra ba masigi government na sigi matam si da article 355 si kari no hai matam da article 355 si matam da chat le re ba se mayam na khai sheng khra bane ba kai gi hai matam da central government na ba du gi da makta ikoi gi internal disturbance and the external aggression level matam da ni central government gi responsibility ama state ki the it tawraga makoi gi mateng pangaga madugi protect to bai state protect of central government gi risk am saw hai ba area to piram ne masi article 356 hai batare me amna person rule hai se si chatna matam da siga loina na yam ba chatkan ba jaga ni that means person rule sidi nahan 2023 gi me gi tang mari adai da gi chatna ba hore nei koina semi person rule hai batare achauba mapung ba person rule mag natraga su semi rule di chatna ba hore tribute anibo BJP na Manipur Praja nam thak to ga article 355 chatna de ne ai belai te ne putok pelai te ne na former civil minister Biren na so even assembly da hai ri bne article 355 chatna belai te si lai bro pujo order lai bro hai ri ne makoi gi spokesperson nam de article 355 Manipur da chatna se na dai kham da bre na koi gi ojabi mol ko MP ojabi mol gi mathak ta khum mi bne me ma chen that means ana ai koi se India ki government double engine hai riba BJP ki double engine ki makok sina hana khar sum yolam badagi mapung bana yosan basidi 2023 gi me gi tang mari dagi article 355 chatna bahorga nahan billion bu submit padana khudang ba laga charter flight puraga se na governor gi da submit pata sang resign to bai kai result lai bage ba submit pata do ma chumnagi mogi political party amagi in charge regional in charge Manipur in charge ngai bane ba ma MP am khakta ne ba ma na kai gi mukta pura civil service billion gi khudang pa ga se na governor da senior ka se resign to win town ban that means ai state ki politicians MLA minister civil na koi gi gas to yam wa le no ai gi unanimous over decision independent lojage hai ngam de ba si minister na ma na pham thadok po matam da ma gi reason si satisfy over praja da satisfy over reason pe ri kai gi no mana ai mota yes ai bo me amna ya na de pam de na da ai ga ba khar da gi ai mo na pham thado na da ai thado ke ne balin de ni khalam ni na xyz china de ma sir ai mota ma khanbi yu hai ba se government ma na khudat sin ram gadam ne party ki president Sarda Devi yaw ni what is her role Sarda Devi ki role kai no party president na uchup to nu yung ga pham ma ga sum lai ba di ai state ki mai khui ne political party manadra su gas leina thongna bana ai su political party state ki president ne haina mani su mathona phudo ba abi metra na sume su civil se NB ne phamta de se mayam gi leiba ki interest a popi plantation adu ki interest thadu ko ne ye kai no pulchom naw de ba sedi se ma lolam me le pham ju khang de kari no ba haini gi nupi ya mo ne izzat ta we tong de political party ya gi national political party ya gi state ki president na adum jamna adum beru dula agadi kama ina Delhi na kama usitoi no adu usitamai mami duna ne bo moine tawung da tawse hawki jwai je tawe man da hai dumai ne center da pali BJP je makoina thamge no mit thambang ammi lokthok no mit lokthok pangam me adu ni lila adu di sana hangeno sana bigeno aikoi bol khena jarga su aikoi state masen aikoi iraisa phu improve lai bine aikoi masen je Delhi na usit anje kian je bani da aikoi gi khut aikoi na leader khanjaba ngamba sida mina sa so to ka da sum chathang no ba aikoi masen ma ta praja sing na swai ba tangai phade praja na hai pa hore na hapta agi manung da koi sarkar semo ju to hai je hai phum to pone mam di praja na khudum bi bi ga vote ka khi bane ba praja na hai ba ngam gi achauba right cham chang na lai ba if kai guba elected member na MLA sinchina praja da threaten to huntragani praja da khuni ki threaten to lagadi praja ki da na to ki bai tong to bo khuni ki threaten to da bida praja gi haidok pangam bagi freedom of speech expression da phajana mapung phan na pi ba tar gadi ngasai gi praja hai rai sab sum ba ne no
नखोइबु PR थमनगाई दंग तै खोइ न वोट कालिब्रा नखोइबु फम रिजाइन तो ngai dong tai khoi ke de vote ka libre chi praja na ngi si chummi ne chi praja dei khoi ochal laga saubi aroi ana praja ai khoi che mikap thoga ai khoi dol manaba manada to na khoi MLA ka ga lai che thani shuraga di animated suspension je automatically absolute ta ba hai ba ta re ai khoi ki lo gi bem adu gi type ta parliament ta upper the lower house ani the debate bu thoga absolute PR ta khiraga di assembly di job to khne ba MLA ai na to macha nam yan je du phangaroi ba tu tat khane ba adu tat ne mamang si ne thu na sarkar se ba na koi sim minister su minister su ui jo wai ba ni da praja na ai okay ja yam lungai je akoi gi maroi na hujiki leiri ba am so high chief minister se yamna dai ta lodana to ga chakhi ba se ma ba pra section me ame thamak ba se mai da langsilam bane atuka khoi gi center na mai chak phan bane akhoi gi manipur mang ba amasung mang da bai bese khoi gi malup amna ka su koi seng na phongdok gi je taking as an example moi center de kem ta meter oi de moi gi pa ne na khoi chi consider tau da bandana adu bu akhoi gi puwari di singkup sana kai gi ne du na khoi masem si masi yam gyan ta ba gi pot si yam na mating lei ba gi gam na kano to haning ba gi hai ba ta si gi posim ju pal kan tau ba phongdok bandana ai ozaiman masi ai khoi gi ngarang handa yamna nuai ta pa pau hai batare manipur gi mi sing ju usit pi da bai da ngarang han date 9 da objiki ke bire na pham tha thoga date 10 da homi sa amit sa gi masa nu pa ni hai jai sa ni hai na amna oh fake na ti dekho hai bi ha roi ko ko na ma la na hoi advain tau re FRC lo khale swai tau re si ai khoi gi manipur gi MLA minister sing ji BJP gi MLA minister sing ji usit ta sa na ba re hai na tau bra ma adagi amna hojik si PR lai bada ai khoi gi khudang ma khudong cha da bai khoi gi even autonomous ki statutory body constitutional post में आमा political appointment है बिता रहे मसागी you know special law ना जब constitution ना terms of the office suppose 5 years 3 years है ना mention तवरम दबा government की pleasure दा मतम खरगी हुई ना हाप posting में तो भी मसान खान गंगा हम resign तो मेरा अने बा PR ला आमिने को even advocate general guy si high court of advocate general makada deputy advocate general assistant advocate general additional advocate general guy si makoi ji government adu ki tam phau dai ne do chief minister resign to kana makoi ju masana dum resign to na ba anuba chief minister la ka na makhan ba sumai na ga leina ga ne na hauki ki PR si ki ngasai bi dumaina kana ba me am sulem gani adu PR si ki mangza ba me am lei ba se aikoi gi leiba manipur ki praja sing gi damak ta di aikoi gi democracy da aikoi gi isana lenga ngaksa ba sasalam ne yam thun la aga masi aikoi gi praja sing gi grievance se any political party pai jo ke su kai de adu government na regular government ma thunal han ngai ko na ba se tangai fa de masi de loga da ba thudang se haujo ji BJP da kabi MLA sing se makoi masen ko sung sin da raga ai gi magi mana ai na sim sa oi da ba ya de ha si ta tu thong na raga sacrifice to ga makoi na unanimously aikoi sim oi da ya de aikoi punamak ko sarkar ke no to ge ha ta ru di phai ba adu na ta na makoi na ngasi PR thamjal hal amuk tham amang ne animated amang na aikoi gi sarkar amuk sem gi na khushi na si to di manipur praja si jo to ke yo singa lungai da pa nga ai ba to na to bi ba di to bi ga no adon gi double engine do hojik injil ani mak phero ra ani na praja da wa pi ba si to bi ra no ai ba pham si okay ja thank you so much ji akoi gi puna waki khala kan PR thamase phai na traga fate have different opinions pam lairaga su akoi ozara bi da su thambi de ozara bi gi haiba tare thambi basi popular government ma athong matam ne sema ka in the interest of the people of the Manipur as a whole haibani aroi bagi se ozai